fai fua ai fatongia mamafa ko ia kono tatake fonua ko en to mafi mau toi mo falala ki ho huafa mo ofa mo poto whakautua e kai ke mamao me te mau tolu ka pau te mau tukua te mau falala ki ate koe tāpoki mai kau whaiongo ki hoko e nau ngahi niusi hoko e ngahi talatala noa wahe wahe he fiafini he pongpongini hoko e koe whakanonga whakalotolahi whakawhia maali e ke kakai whanua tua ngā lota pe e huaf ngahi meani me kole ni huaf hao alo si suklais ka homafu amoi amen amen Tamu to mafi tamu tu Tonga king to bon ma fa de hamof kore be u fa tapu e ngai fa tapu ka to fa ke to tau fa programa po dano ko po moi u ai fi ma ke follow tau fe pulngagi tau pe me monite i fa ha to pe ki update me he fika ko mo nga he ngong na tau dano ke ai i monite ai go sene a to ai ko fa muy taha he tai ni bi ai ke fo ke taha tol hiva he tau press conference fa muy ko wa fe mavalu uang ya mavalu ai ke si he tai ni mi e uang ya mavalu ko ya ko fitu os discharge pe wata ta ko no leva o to ya mo ya negative ai ko taha tol ya me he uang ya mavalu ko fitu o sa ata ya Ako ono ko na usivia tu ko na negative ka pau pe ke tau ke foi time required ko he protocol ai pot ngai mo ui o hange pe ko ya mo wa fanangoa ko me ko foi grupo e ua o ku ne hanga o hake ko ne tau fika ai ko wa tori pia mo MIQ ki na tol ko nda mai ko me muri ko wato tori fok o kau e kau sela pe mo kau popula i he ya na tol ko no puke ai o ku sai we hen me hen e mi sta ko ki prisone pa ko hanga hi feu ki he ngai foto tu a prisone ke malu pe mo fa ko pona fa tong ya o ku me don ben ke ne dok fai ha po ta no atu ka ko fa ka to ko ki wato tori o ku malu pe o si ai pe ai foto tu o ko fa hok ga ki na tol ko ne o puke ki fa ma va me toenga pe ke fa hok fa tongia fa da rau ki fa mata o mai mi sa ga mai komisiona o ke lava pe o tau ki na tol ko ni o ki hua tol tori o ku tu te pe fo ki ka tau na fio ka ma polisi ke o pa fie mau a whakatolahi ko ngā koe o pau e puke ki nau tolu koe nuk mau i hua toli. Pahange pe wong mo ilo he ngahi potanoa mai he ngahi press conference leo mo te positivi mai no te mai varasi ka ku tolahi ai koe ke asi mai ki tu nau ke lava pe o whahoko nau whatongia. Koe koe toko wadibadewa koe taha i he MIQ e tok whahauka tu he mista moi CEO ai whakai kiki ka ko ola ia ko ni au mai ke ahoni ko ukesi au mai ko wa ngau mavalu pa to ole va mai ko ka ata to ko fitu ko nau tol ko alo negativi ne positive alo negativi to ko on ai leva to leva active case te au iwanima i tainimi ki fa matala no pe tu ko ke misa moi o pa wa ne to tanak me ke malo malo ngo pito ik palemia pe ko ko be ke ufanga he tal fatap ka kato ku fa kia me he ngahi fa ma fola lea mo ngahi media kai ata mai motuan ke whakakato pe ki tanak pe ki he mea ik palemia hange koia koe fika koe nuku whakakatu pe me he last press conference te autolu hiwa uang iau mawaluen na alwe timi koe ni ki wawa au he aho
monite, o se peko e tau press conference, pea mai o mai e specimen e tolngea ni mataha. Pea na e sive e specimen e tolngea ni mataha ko ia o ku negativi katoa. Na kau hene kau keise ono, ai koe na e positivi koe i wawau, kau ia he ongongo lelei, ia i mo ngahi pea ku neongo ne pehe koe a wawau, kau ku e toi whaipe ai folau ki ai ke toi o mai pe hangahi specimeni ke toi whapapau i pe ai tu unga koe o kui ai a wawau. Koe ngahi case koe ni hange koe ni i watori koe taha pe ngahi kau contact, ki me kau sela, ki he kau popula, o hoko ai koe ni ai tunga koe kui ai, e toko tolu noa, pea koe ia toko mahale toki whai mai whakaiki ia he kaku ia kau popula mo kau sela, mo e hoa e kau ngaue, kunau positive, ku tautanoa positive foke ku e laitaha o case koe ni, o ku kaki aha whakailonga mai kunau puke, pe koe whanki whakailonga hanga maheni pe koe he tau talanoa. O ki ai pe toko ua ai o ku na whakatokoto ki he senta koe ai mua, taha koe hanga tāmaki, kaki aha ne kau ngana pe ia ki he tunga koe, mo taha pe koe apentiki, kau ku lele pene vaisliva mo ni whaito, o au koe ke taini mi o kungari whainga maari e pe. Koe mai no pe ke he motuan ai penga koe ke whafok mai ho tau kakai koe ni pamito pleanga. Ia toko wanima me he MIQ. O toe whaiho nau toe ki sivi he pongpongin, he ku ia ngahi fika mo ngahi whakailonga, koe ni ihi toko lahi a nautoria koe ni, au ku ngari koe tail end, be koe whakaosinga nia o kai toku whakapapau ia i he sivi koe ni o ku whakahoko. Ai koe ngofo i fika lahi ia o ku omai he report koe ia i he ahoni, ka koe tolu noa koe pia mo e wanima koe he MIQ, koe toko tahawhaha pia ai pia me itua, me whonua. Ai koe fika koe ia ku, o mai koe ia ku, o ngoi pe potu ngāwe, mo kau ngāwe ku whawhie maari e pe, e ne tunga koe kui ai, he koe toko wangau māwalu koe ni, o tiki ai ki ai ha pukelahi. Whātoka ngai ang he tau press conference whamui, na e os mahino pe foki, o kui hene ate laite, with a capacity, pe koe te naulawa o koe mohenga whare mahake e whanoa, koe nau whare loktafa e tolu, te naulawa o tokoni ka iai ha ngahi emergency e hoko i he tainimi. Aia koe ki tokanga pe au ki he tawhako ia. Te u ki i lawe atu ki he tuunga koe ne tau humalui, koe tu he tainimi, na e tau mai he tūsite, ai tōsi he fituafe, AstraZeneca, ki he huhu uluaki, mo e hoani. Toki whakanganga ke toki tau mai whakalahi e Pfizer, i he waka koe a pongpongi, au ku kei pai pewe ngau e aki pa mo e pure anga nusila i he tainimi. Koe au koe ki ahoni, lala, koe fika koe target population, poki nau tolu koe whemau ke huhu malui, koe fituono, hiva, tahataha. Kei tu maa e fika koe ia. Koe au koe ke pongpongi ni, koe nau tolu koe tausi uluaki. Fitu mano ni maafe, fitu ngeau tahawha. Koe tausi ua, ono mano, valuafe valu ngeau ni mataha. Pesete hiva valu, ai tausi uluaki, ko tawa oe no pesete hiva noa, ai tausi hono ua.
koe booster dose, a koe Pfizer, o pesete ne wanoa, na e tahahiwa he dau press conference wha mui, aia koe ala ke fika ke tahamano, uafe, tolngea wano fitu. Koe dau press conference wha mui, koe kinau tolu koe, tike ke nau lava mai o huhu ulu aki, na e toko tahafe tolngea whawha. Koe pongpongini, tahafe, te au hiwa fitu. Ko ia i lala ko tui pe ku saipe ho ki malanga he reti o ke toko ni mai e kaka e fonua ka ku tui e ka media ka mai kaka e fonua o ku hanga he ngahi fika ko e ni pa mo tau algo ki alunga tau hukumalu i o mai e whawhie maari e ka ki tau tolu. Ai ko ngahi mea ko tau tala noa i maupe e mahu inga ko e ke tui e mask tau he wā mama o mi tai ua no fo mau i api. Ke ua whakaawa koe taimi koe he aho tūsi te mo e whalai te. O kai koe uhinga ia ke alu noa ia i pe koe ka whetu ke whe alu ki ai. Mahu inga upito pe no fo mau i api to ke alu behangai mea mahu inga. Ka tau mui ke ngahi tūtu uni o ku kore atu he potu ngā ue. Ke kakai e whanua ke nau hanga mua o whakahoko ngahi tūtu uni koe ia. Mahalo koe ki mea bea ko fie tāna ki atu ki ai. Ek pandemia, kato gai beha ngai fehu, tau hien bege tari. Kore ke misa le tonga prisone ke ki formata la bege mea ko e prisone. Malo. Mal te. Kore bege hufanga te ngahi whatap ko tō pēku o whai kai a te whamatala koe ni. E oku toe ai COVID i hua tontori, ai oku ai kau sela, pēa mo e kau pōpura. Pēa ku whai whawawāwe no langa ai whare, neongo e whawawāwe kau ku ke pau pe ke fou i he founga ngā ue koe ai pureanga ke building code pe mo o mea koe ia ai na kamata ngā ue a neafi o ku lotonga horisi i ahon koe ongo tufu ngā ia o ku positive loa kau tege nā ngoi a mea pea o ku na whai pe ngā ue Chaos. Pea o ku maufoku mo e mari e ua ai ongo sela pea koe kau pōpula whewhine ke ia o kotoa pe koe sela whewhine pe ta o ku whamawai ko ui koe ngai hange koe mea kou woko ku asipeu positive ka koe tokolai taha na o simau ka tō pe huhu malui ka toke kau inmates pea moe kau officer. Aina e tutun pau pe ia ko pau ke whai e huhu malui pea ku lere pe ai mo no sivi nau tolu me whairi aho pe o kui ai pe mo toke taha ko ia ai kau popula whatatau ke lao o ku i totoli pe ia whai ngau ko ia. Pawai pe amanaki mahalo e wawe pe hane tu ka ku whakakato pe mea kotoa i totoli taimin kua sia e ngai te niti ngai mohenga fo portable ke lava o ngāo e ake kaumahaki o ka whema. Ka kapau kuia whehu i pia. A tāpe ke mā whehu. Alo, ik minister. Whamatala whafofa ko ke whai. Koe nake i he kabinet koe tau ko osi.
Na eke tu tako sipe ku mau popo pe ku mau ha mo te ke COVID pa mo tama io. Ko a honu tu langa e fale, ko tu langa le fale ke COVID. Hai tu unga na ia tu ngama te. Tu vai ke tare. Malo beto ni fewi. Na ka pe mo ka ne te tau ko si. Ko whakau ia ko ni kau popula ko ni o totori nai ke ave ki tari ai. Ke na os matete os mau tari ai pe au sekiwa malu ko feitue absortia nai ke ave na tolki ai. Ko tong ni bene whakau ko nga pe ko pe he o ton ke tau hi whakataha pe na tolu he ku na puki. Kana lili wai ko ni ai fotu nga we o langa whakawawe ai whare pe pe ke atu ai te niti mo whanki mohanga mo portable toilet su whakatapu. Kako pa ni ko me ana me ave na tolu ki tari ai. Ki mai nok malu api. Ai ko hinga pe ai ngai fotu tu ko ke apa na hoko ha mea. La Ke ki fei peni ke minister moi pe mo CEO nga moi ko ki foi to ko wan ni ma fo o ko ni ko MIQ ai au tau pe he da toria anga mo si o ko ke he nau symptoms o ku ke I he o ku ke fei ke Fefe ki hao e umea ko fi hoa mo totori, ka tau to ke hoko atu ke umea ke. ko mai no foku ma o ko nga ka popula minister pe ku tu la ve ngo fu are va to nga ko ke hao o ku ai ha fefe ai ni I ke hao pe a ko fangi hi ama pe wa ha fa kau pa fotu tu ke fa ata na to luia ki ho na ngahi api ko nga na to e kau ki na to lu he hi he ni hi ko na ko smau Malo, fewi lele e, he kwa kia halau pe ai lao ia, i taimini. Pau pe ke mau whenga ki whao mau lele taha, he kwa kia tutu ni ai lao ia, ke mau whata koe ngai whata laiseni, ngai whata ke ka koe whata koe I laiseni, ko pau ke o si ngā we e ia, mai tolu e ua, o e ne ngā we. Kau kor whamoremore, kai ki aha tūtūne a lawe ki mau tukuanga ta, ta e mai me whamauanga. Ai ku whai e pe whenga ke whai pe ono tauhina tolpa whai pe rere taha. Mana te la Maria e pere mia, mana te la Maria e mstala. Kung mai na pete whamatara ko whakahoko mai, me tuunga ke mo ui malu me hao e tau kaenga na whapuate I watoritori. Ko ngā pēk whai hohaa, ko e sino e kakai ko ia. Nengo e nau nofo hopuate, ka koe kakai Tonga. O kei pē lao ia ki pule ik nau tolu malu e whanau nau mau. O mai mua si whahinga ko ia awa whakatākoto, imputari ai, ko mateu he koe kakai ai o tua. Whamoe mare ka hoko atu, ka tari on tari whamoe mare me stala. press conference na mau tau son, wai ki whai tūtūn. Ko ki kore pe ia ke whakakato atu, e me stala. Mana tu ie, nge ia ki wha, ki kakai ko ia. E tuku pehe I pe ia, aho ia puke hakakai pe, ave ki whituke. E ki tau ngai ngmana si lava peo, ave ki nau tolo tahu lerei, malo. Kuange benia koe home isolation. Ka pau ne au ki e tuunga koe o ku whatu tāma ki ange kua pau ke ave ututun pe ki ai lao e plisone. Ke umea koe no whai o koe ke ainoa ia ku pau pe ke tau mui pe lao. Koe mea mau inga taha e taimini koe kup tahawalo e konistutone ke malui ho mou totonu. Totonu koe ai community. Ko pau ke mau tau hia. Katak pe minista ko ki fehui pe feka mo hua toli hangi kok mau tol ko wa mau ngai hoa ok tau hi ko I pilisone o ku aho pe o fa ata I ko ke telefone ngai family he tai mi fa tap tapu ko ni ko pule lulu ta mo aho to nak ka ko tai mo ta tu ta mai isolate na to ko EKP ya
Pe kwa hawhai ngā whaunga, since o ke ai pa moe kau se lau mau na tolu he COVID o isolate mo nau tolu. Pe kwa hawhai ngā whaunga ke o nge pe mua telefoni ke ki telefoni maha mau ngahi wa, especially ke whanau, he kai ke nau. Ko pe mai pe umā he COVID o kwa e whai ngā whakau kai na tau puke lahi. Kau whamalo he komisiona e pilisone ka pe ke kau se la he whawhetu taki mai nau lele i pe. Ko ia ku pau ke whai sio ki ai, ke whai ai lava o whitutake ngai whamiri. Ai ku ie malu pe ia o e mawhai o e komisiona ke ne whangofua ngai ta whakoia. Ia whihui whikau mamu hua tautoli. Ko tau pāsi me ni, ko tau pāsi me hua tautoli. Pālo. Ita pālo au pita e tau whihui. A tātu ke ngai whihui ke he, ka tau kua hika kua nima, ka tau maanga mahi ni pe. Wa tau kān whihui. Wa hau Hufanga pe he whatapu. O wea o whina lahi e minister mo uipa mo ni kaunga ue. He pongpongini i hano tāpalasia i he whelawhaki koe re pia Tonga. Pena ia ha whehu i au whemau peke whahoko pe he koe tō tahanai puke. Pea tā ke whare mahaki ke lava mai ha taha mamata ki ai ke tō taha koe ni puke. Pea whaha mai ia ku kai ke ai ha ne si po tō tā ata. Wa o beka tu unga o pekia tō taha koe ni pea pehe tō taha koe ne whelawhaki. Ne whai pe wai tō uni mai pia mehe whare mahaki ke nau whai pe putu pia tanu. Ka koe kore ke whai tu una ek minister mo ui. Ke te whai ang mua ha whamala ala ke kakai e whonua. Ki he tu uni pia moe lao koe ka pau iei a te haa te mea whaka eiki ngahi ahoni ke te mahinoan ka te nau tolu. A ngahi tu uni koe ia pia moe lao ka tak malo. Sai, malo ko lang ke CEO ke nehanga o CEO? Ia o whanga ngai whakatapu pe ku tamu e palemia me o imista, taba ke ka whai ngongo. Koe mea pangoi ko tok whanonga ni a koe i laonga koe ni. Ka koe kono moni whokanga pe na mo mea ki he restrictions order koe na o atu commission policy. O koe ke tapu i o mai whare mahaki. Pea ku ata pe ambulance. Neongo koe ngai whika. O whai tā ke ai. Ka koe kātoa ngai emergency number koe ai o ngofua pe. Koe ngā ke tō ngai pe ka kai ke o te nau mau hālago. Koe ngahi koe hinga whangi talatala koe nai whangi mea iki. Ka pau koha mea lalahi o kai ke tapu i ke whenga i mai ki whare mahaki. Pea ku ata pe ambulance 24 hours. Ke telefoni mai ki ai ke alato o mai hata. Aia koe mea pe ko whaamu ke ki whamahino he ni. Pea tatau pe moi putu. O koutu o si mea i pe restriction order koe nai tuku atu he pilikatia. O kei lava pe putu. O kai ke pehe ke ta ofe putu. Ka koe restrict pe fika number. Te ka pau waha ngahi concern ki he time lockdown mo manatu pe o kia pe authority o TPM, Deputy Prime Minister ke nehanga o whakahauko. Pe o wha time pe une wha refer mai mea mautolo ke mausio ke ngai health risk. Ka whaia ke whakapoto. O tuka umeka koe ke tau he koe ke utui o tonu ke tau au ka whainga to unga. O kupekia hata hai api. Tai lava tokoni. Aia kumau ata api ke whaimaha. Hakore tokoni ki ai. Malo. Oi tutun be ki he putu CEO ke whamahino. Angai tutun koe ke putu, ka hau koe putu he taim pehe ni. Koe restrictions foko koe ne whahat he pirikati ai koe mawhai o Commissioner Policy. Ai koe toko koe mau koe toko ngofulu ki loto pe ua noa ki tua. Ka whai hono si ofi ngahi whika ia koe ia. He time koe te tau ngā unua tuai ke o si lockdown. Ka koe te pe o ko si asipe ia he na o si ot pe ai public message he mea koe ia. My restrictions. Oki toko te he putu. Koe lahi koe hono whao hake kou kutu tū nea te ai toke tā ke whai mo tanu lewa mo
mo fai le vai putu o kai ke ha ko nga pe he tutun ko ma tu ke ka pa ko me fa fai to o ia o hinga tu ne to ke ta ka ko putu ane po ne ki putu na ko le mai ta mai api ke fa ha ele mai ko na api na fa ko pe ki ai na ha ke ka ko va lot of family pau ta ma e ka polisi o le to kon komisioner mo polisi ta fa ha ele mai ta wa tai na pe putu ya ko foi tutun pe kon ko wan no tu aga ngo fula lo tau pau ke tau ka ko ke ha fa nga me he whakangata ko ni ke pehe ke whakawawe ka pau nau pe na tu fa bongpong ko a ho ko mai ko la pe o ke ai pot ngai mo ka ko ai pe ko no fa ha ke ko pehe tu ni tu ke fai le vai pu o ka ke kau ia malo ko ki tana ke pe ku ia he pe hui mau inga ko ni o fare pe fo ke pot ngawe ka pau o ku ke hongo i fanki whakailonga koe ni. Ke nofo pe i api o whole fo i panatolo pe inu ai vai ke lai. Tuku kehe ka pau ke ongo i whaingata ia au pito o ku atape ai whale mahaki. O kai ke tau he whale mahaki ia ke aluange ka pau koe whemau whawawave. O kuia ngahi laine telefoni o whakaatahe ngahi waa ke te whakahoko mai e te talatala. Pa te whatata koe waa koe ni fō. He time pehe ni ko nau tolu ku high risk pe ulahi ta high risk e nau tolu koe ngā koe ngahi tila foki nau ngāu e whikau aki mamoe ngahi area ko ia o ku tau pehe e whakamafola me ai whoko utua. Pe unau hanga whotutu ai anga e o mai i he taimi ai moe appointment ai koe ngahi mea ia i he taimi koe ne COVID. Kakapau o ku ke fie hao. O koe ke ta ofi. Pea mahino pe koe potungao e motuani. O ku waweange ki hono tāpalasia i hono whakahonga i mo whakamalo. Ia pongpongini. Koe tō tahataha e kau ngāo e potungao mo ui kumao he whakautuani. Ko kinau tolu, pe kuia e whahinga he laine mua i wafu. O kunau pole, koe malu e whanua. Pea ko kore pea ke kakai whanua koe taimieni. Mauinga ke tau whengawe aki. Ka pau koe whakaukau e i he taimipeheni. O ko kore whamole mole atu kaku mo tolu he tō whohe. Pe tō whatongia e kau ngāo e ukai ke tuha momo whakaukau. Ka ko kore o mo toko ni he taimipeheni. Pe koe taimipeheni ke tau tuhu ki hai. Ka pau ke ngoi whangata ia o atape ia. Ko nau tolu whei lau. Ke malu e whanua. Pea mo toi tāpalasia pehe. Ko tui peo ku. O ku mahau inga peka tau tolu he taim whainga tāko ini. Neongo katoa ai lahe matai whika. Ka ku mau whakahoko atu. O ku monu ia tonga nia. Ko tau pesete hiwa walu, pesete hiwa noa. Ai hu malu i. Pea ko tui o toko ni lahi ia ki he mea koe nuhoko. Neongo lahe whika. Te ke ha toko ua pen te upehe o toko whare mahaki koe a penti ke taha koe hanga tāmaki. Aia koe toi ngāre vaia o kunau sai koto hango mea ki pare mea toko fitu o whakaataa ia. Mo sai moto. Toko ono, tesi mai unau rikava, ka koe hunga pe koe ngahi tutuni, toi ngahi aho si. Peko tui, ia ngahi press conference ka hoko, e lahi lewa kinau tolu e whakaataa. Pagi hiki taim tatau pe ko ki whahauka te pēo ia ai tuu koe hukumalu i koe a wawau he tainimi. Koe target population ni koe tahamano hiwa walu fitu, koe tausi uloaki, tahamano, uangea walu nima, koe besetia hiwa tolu, toi pe toko fitu ngeau maua ki kai kakato pesete te au, koe tausi koe honoua, oku hiwa onongia hiwa fit pesetia walu. Koe tu ia koe tainimi. We fotutu e potungawe e toi whai lava ki wawa kau maha apai whonga whonua ke ave e huhumalu i kau e pusta
pa ngai hu malu ke he ulaki pa moe ua ke lava whakakakato ai ngai whatongia ko ia. O iai pa moe whakotutu e ta ai po ngā oe ue whi ngā oe akpe pa moe ek pare mia pa moe kapneti ko e sio koe ni ki no muka pe moe wahe lulunga e na lava pe ngai helikopeta koe ni o ku i heni ngai wakatau ke ave hakau ngā oe pa moe huhu malu i ki no muka ke whakakakato ia i he ui ke kahau. Ai koe ai peo ke whanonga mai ka kai whanua o ku neongo ku i he tuunga whakawhie maari e ka e toi saiange ka pau e kakato e huhu a whakalahi pe koe pusta ke uwahi whanua kotoa pe he ki he tausi uluaki pe moe tausi hono ua. Ai koe tu e tainemi o ngari whainga maari e ke whakakakato e ngā ue koe ni ka kukai koe uhinga ia ke kakai whanua ke sio koe ki he tō maa koe e whakautua pa mo whakawhie maari. O e tō maa. Tau hanga peo tau he ngai tutuni no ko atu. Tau hoko atu pehe no atu he potu ngā ue ia ai tutuni ko ia. Ko ia i e kau whai ngong mo e kakai whanua. Mahui ngā pe ngahi pehe ha ngahi taiwhie maari e ke o mai ke whakarere i pe whaunga ngā ue. Koe ki whakahoha pia ku whakahoha atua tāna ki atu ki he whehui. Malo. Malo. Sāne pia nara. Malo pito ik pare mia pagu. Ko whamai more atu ke whetuna o ka Amerika. Peke minista lao. Angata whakapapa. Whetuna ki o kwatu tefu. Tā whiate rea ku whai pagu ko whamai more atu. Tau nuno ku whai. Ka kwatu mo e tau ki whataha. Koe ulaki pe ki whehui ik pare mia. Koe ha ai whakatutu ngā aue. Mo e ngā hi tau kei ma ke ai pure anga. Government priorities. Ke tau whakapanga wanoa woa, wanoa watolu. E whakate whito i he tau tuunga lolotonga. Pea mo e a kenga. Whakaaho ko eni e whiohi me COVID-19. Pea i he tau whonuani, pea me ngahi whakatamaki whakanatula. Ulaki pea e ki whewi. Ulaki PN, ulaki AN, ka ulaki PN hoko atu. O gai hao whakotutu ngā ue, a eik minista mo ui, ki ono whakaivia, whakamea ngā ue, whakakau ngā ue, mo e tau kei whakaloto whanua ke ngahi whare mahaki, ki heongo niwa, mawau, haapai, mo eua, o tau ngā ue, te tau kei, whanonga tu pe, me ngahi, whakaaho me COVID, Omicron. Pea, koe ulaki tolu, ulaki si pe whaosi, koe hae ngahi, mata vai i he, whaunga mo e whaunga ngā ue lolotonga, o sio atuai ai pure anga ki hono whakarerei, e hono whakaivia ki he kahau i he sio ki e tau malu, mo e hao ho tau whanua, me he COVID-19, pea mo e langa ngā ue whakalakalaka ai whanuani. Malo apita. Son. So ke maa ki toi wheu i sani ke tariwharere i atu. Maui ngā pito ngā i wheu ke o mai. O tu pia ke maa tu, maa koe press conference o no tolu pe whaako iri. Na tau tānoa ke mea ta tau. Pe wā whewhe li riu ai ngai priority pe mea mahoe ai ai pure anga i he tō mai koini pe e ata mai koini e COVID tahiwa o lere o koini o tau ngai kolo mo tau kai wheitu. Tuku ke he ai mau ngā whi. Ai no koe tari tata pua nei whai koe a koe ia. O mahino e li riu. Ai ngai mea o mahoe ngai ai pure anga. Koe ngā pe e kua li riu ai atakai. Na tau parani whai tau koe ki mua ia. Tau pehe e rakau ki MIQ, betu a make community transmission. Ai ki mafuri he tainim, ange koin koe ngahi koe ako me api. E ulele rewa ako me api he tainim u whafou. Ne kai ke iloia e motu mo ke ipolo ke me ai interneti he taim tatau. Ai mafuri rewa mo te aleti o lele rewa he le tio, patok whakakau mai pe mo TV. E kana e parani fo koe ki mua, po na mo mea ipe. Ne kawai pa mo interneti he fo mix koe ako me api. Ai poke li liu rewa, he pure anga e ne ngahi tamua ngā we mo ne whonga ngā we whakatatau ki he atakai koini ko tawa usi hai taingi mi hange koe COVID mo no whakatangata
mo wala me pe hange pia ko tau langa whaka ekonomika ko ke he foke de tai ni me ko nga ko me ko wai me we sia lahi ai hange ko fika ko nei ta tu ko panga wangau miliona ai mau ko ni ki Tonga ni tupu me tsunami pia mo ngafi wangau miliona report ko ni o stari pulenga ka uma panke mama ni wangau miliona ko ya ko pesete 1.5 mai e tau GDP 1.5 mai o tau GDP i he foi hoko pe ko nei mo ngafi ai ko ka to me ko pa le ke tau to rethink le pe nga fe no wesia e tau ekonomia nga fe le e tau fotutu ha tau palan ke fatu asil pe ko address ai foi li ko ni ko nga ko ha ko ni mo ngafi ai ko kautan ka tau mahal ko foi statement ni fa le ko budget statement ni ka mau inga o hanga o hake ko ni ai fe mau ke tau to ki holomui mai ki mui to whakau given ai me ko ki Tonga ni given ai kai ki ngata pe outbreak ka ko mau lah ko nge fonua tu po o outbreak ka ko famalo ta no ake pa ko me ia ko lo Tonga ka pu la ta ni ko ne to reprioritize to sio me mau inga pe ke mau inga pe te tau mo famalo nga ia me ta nge ko resilience nge ko me ko nge tau for sure wala me pe ka malo fe ko ha fe da ko health ya Onya to mai ka. Onya nge mai. Malo pito fehu i soan. Pea o kuia i pe ai fotutu ai potungau he tainim o si fai pe mau whakailonga ki he ngahi whanua kau ngā api o nau tū tari whaki pe ka pau whai atu o au ku tau pehe ku lahi hangahi keisi lahi ai whemau ai hatokoni pe whakahoko le vai ko tū ko he tainimi ko niua ko wawau haapai pa mo eua o mau wongo i pe he tainimi o ku whawhia maari e pe tunga ku iai ko he tainimi neongo ko wangeau maawalu ko ni ka utike kia ha fu case lahi e kau pe fok pa mo capacity e potu ngawe hange ko whahawa anai ka pau ko tō tātahain he kau ngawe pe ka pau e toi alu ki o lunga o holo e capacity pa mo resources te mau whai rewa ha kore tokoni ke tokoni mai ka koe tūko he tainimi o ku maongo i pe ku ki whawhia maari e pe ai tūnga ku iai koe ki o ngongo pe tahana whai mau ki whakataha Zoom pa mo repi koe nai ave koe ki ai ngahi sivi koe nai ave koe ki heni pa nanga i nauhanga o mai koe omikoloni koe omikoloni foku tu ai mo veurien pe ia tahe omikoloni ka koe veurien koe o ku sai koe ke te mau ai koe i Tonga ni koe ke upehea dea ku hanga whakai ai ke mau ka koe out of tattoo koe veurien o ku whaingofua mo ki hono tokanga e kina o tokoni mai repi koe a Australia mo Nusila ke whai beha whengawe aki ke sio ange pe lava whai ange pe ulinge tau fo i mea koe ka whitu ki hono trace koe ne ngahi whenga koe ke mau e tupu anga ka kono whakatoia e soane ko tui o ku koe tari bea ki ho whehui Malo ko di fehui whekawaki pe ke update ko ne whahoko mai ko e ki pare mia o mei jump o hiki hake ai keisi unga ko MIQ pa mo hua tori
Ka koe ki whewi ko nia o koe ke CEO na mention he CEO he to press conference ni toko si. Ai whainga maari ke whaia home isolation I ha taimi te mausio ko ki ai. CEO ko osko whai mention ko ia whele telefoni mai muri pe mo telefoni mai pe heni he na fia. Ia ha taimi hoko ai ha whai pokama pe heni. Ko ki tokata ko ni ne whai ki CEO ki New Zealand ne whatata pe ki New Zealand ko New Zealand ka pate ke ko tuta begi ai wai ki red test I ho tuta ki New Zealand pa home isolation begi ta a fitu po wa ta fa ko sio pe ni ke foi hiki hake ko ni foi jump ko ni ne hoko pe I MIQ pa mo tori a ko me o asi mai o ku tokanga ai fonua ia ke no isolate ko o whakahoko ko I he potunga mo ui pe mo pure anga ke kau family ko wai ha ki positive ko hina wapi aku tu ta mini ia ka pate tau sio da toria ko case ko ne ma ko ia I he community si compare ki he case ko ne ma ko ia he MIQ pe mo tori aku tau sio tau amana ki lelei o whanonga mai pa tau he ai whanua ke lao ko ni ako mea ko whakahoko nusi lao na ai ke na to trust system pa na whalala na toria ke kakai whanua ke na whakahoko ngā o tau ke na tata family au tau sio tau I tongani pa tau amana ki lelei tau whakahoko ni tongani waha ki sio ke kahau ke sio pe ke kainga koe muri na lava pe ia o hoko even tau whanongo wai wanima MIQ ko tu ia we ka pai positive ta haia te na tau hi pe na to aku lotonga whakahoko koe tongani he taimini o ki wheui pe ne malo Malapito lala koe wheui mahu inga pito eni pa ku moni au pito ko ki whamalala pe he toko wanima koe ni MIQ ke whatongai pe he whonua koe toko ua tolu ai o mau considered koe very low viral load. Ai koe nau city value nau tolu me tatau ia me tau foi case koe o topa tau kosi. Nei o lunga he tolu fitu. Ai koe tami ko o ku iai a city value he level o koe ia. It's more historical. Understandable pe ia. Koe foi toko ua pe ia o ku we consider infectious. I had data from our Manlahi repatriation. We expect a 5% of all repatriated passengers nowadays to be infectious. We expect for 5% now infectious. So far, we think 2 out of the 180. So it's not a bad statistics. The way I confidence he mahino was fully vaccinated now all now test negative. I think we are happy quite happy but we are less worried because now we have controlled environment. Hangepe ko me I minister ke justice. Neong ka popular ko alright numbers but they are in a controlled environment. Aya ko mona bit ho comment ko only ki hongful tupe e community aya ni hanga show o tau ngai whakataha mai kakai ko moni fo ko fononga tu te tawa ki tuunga o e lahiang home quarantine ka ko e foi step ki ai pa pe ke he kai ke tau shortcut pa pe ke fai hono si fa lelei ke mahino ko facilities o ku lelei ko to taha ko ai o ku reliable mahino ki ai mo he ko me ton ho ke taha ko facilities ton ke lava self isolate ka ai ko tamin wo sia fo ke to wo full tu pu ya tau tali ke foi ni ke no self isolated ya kana as fai hono sivion pe au pau pe ke to ave na standard procedures yang na operate pe pau ke declare for allow ai madu ko me ma ho inga yo pau ke ai declaration ya ko quarantine facility e ko me for allow pau ke tau fo hela ai ko ki me be but we are on that way ko ma ko ki from mala ala pe u fika ko na he MIQ ki toko na pela ko wheui he ala koe na SEO. Neongo koe fika koe ni toko ua nima. Pehevo ke talanoa koe toko ua ai o ku ilalo na CD level lo. Ai koe nei lalo ko ia
ko ki nau whai kia tokanga make he. Ko toko ua tolu koe, ko nau CD level ku ma olunga, ai koe mea e ua. Ko ne kamata, pe koe whaka osi. Ai koe nei iai foke ai hangeha nei pehe he media koe nei ngawe ake whuirea koe baby virus, O mo on koe baby virus koe o tala noa ia ke mahino ngofua. Koe foi whamatala ke mahino ngofua. Ai koe no sivi he aho hoko pe ho aho e taha ka pau e toe a CD veri uko ia. Mahino leva koe baby virus koe ne aluhi fo ia koe ke toe lahi viral loti a kita pa te lava leva whakamafola ngofua. Ka pau e sivi atuku alu ia ki olunga. Te ui leva e au koe elderly virus. So, ai koe ne alu ia tu di ada en ke male, ke mate pe more ia, pe kria ia e he sino. Koe ngau ia pe ke whai ngofua. Ai au toi whai hono sivi o ki nau tolu koe nai o mai. Ai ka pau leva e alu e whikai ki olunga mahino, koe whai ua tolu koe ia take and be negative, i he hoko mai. Ai ko kuhinga pe ku whamatala ke maala ke mahino ko mau, ke mau pehe e kakai foi mahino ko ia. Pa moki mau tolu ke mahino ngofua ai baby virus, mo elderly virus. Mahalo ko ki whamatala pe ke toi mahino ang, ke o te mo whakakata ake mea mo oni pa ko foi mea mahu inga ia ke mahino e kakai. So o tāpea moa ba moho. Whamalo atu e ki minister i e ngai whamatala kunu o mai pa koe. Kau whoke ngai whamatala whawhiawhia, anu no mai koe ne ola siwi koe me Australia, o kau e Omicron koe tonga ni i he maa ai pa pe ku tau monu i ai. Koku mui atu awe ko ki tupe atu ki whewhehui pa to ki tari whangataha mai pe. Mui atu awe e whamatala koe ne Mr. Lao. Koe ngō tama kako na positivi na ki ngā ue pe, ngā ue langa. Kako whehui pe ai e palemia. Nā ku whainga maari e pe ki si tukangia e kau informal sector ke nau ngā ue ngā ue langa, ko nau safe pe. Nā fuwhia maa wita seni, tia kau ngai whapea ngā e, nau mohe pe atu mo vai. Hau sai pe ia koe lao pe whukia. Maha koe mea e taha ko kole atu, koe ki mea pe taha koe, ko ngā ko kau whakamaketi koe toko naki koe me uta. Koe kau whia mau toko naki, ko nuku arofa piu nau whia mau toko naki umhoa pia uta kau tawho ki nau humai ki kolona whamaket. Kia pia whai ngā whaunga te nau tau he lao, ngā lawa ki nau mai ki no si whamaketi e nau whi toko naki, ke mau waki siani te koe awa koni koe, maaro ka lai taha ngai whare tā paanga ko mai pi koe ki koloni pia whai e pe whakatau ia hen. Mau hao koe whakatau, o ke hao pe ki nuku arofa ni ka koe korea. Fui whakasi pe tupe ki mui ate ki e tōwholofola koe na whio he whaava koe whalearea tau kōsi. Ane tā whia maari ke kai ki hanga he whalearea o sivi e ngāue koe puleanga. Taimi whainga ta aini ke whonua, whamaloa te he ngai whai tutu uni koe mō whahau kope ko hiri kotoa ma whatuki koe o ngai o whonua i mōtolu. Koe whehui pēpe nei aha whainga maari ke whakawa e whalearea ko ngā ke tokoni ate ni hikoni kau whafonga. Mono atua e lea koe kakai. He koe tuke tani mi mohange matua kau whafonga. Talamai e son e kia tue talamai Sai so no tare ta pa ko ngai whare area. Oh, palo me o se tau taimi. Koe whare area au te ke tāpuni. Nai toloi whanau nongo pe. Ai mai no ke lere pe whare area ke lere pe ne komiti. Pana whahoka te tau press conference wa mui taha. Na maulere atu nai whawawa ve tau ki press conference ka maulere atu. Ke komiti asosiale koe ai whare area. Koe komiti ni o ku kau ke no tālangai. Ai mo ui mo yako. Ko uhinga mahuinga pe no ai mo ui ko nga ko COVID tahi ba. Ana le vai ai kabineti na ia ka fafofonga ai kakai mo ka fafofonga hoeki. O talanga ai me ko ni ko mo tokanga ke ai ko hinga pe ke anga tali ka ai me tokanga ke ai hoik me mi pa ko ni ko fale area ko ke na i puleanga. Ko tamu ata pe ke inform na tol whahokangia nau tōle ngai whakaukau ma whai. Ka mō mea i pē koe whare area koe wheitu ia o pau whi mau ke ai halao. Taini mi
te ia fe mau e pule ngā ki ai halao whekau aki pa moe whakatamaki kono hoko. O se unga pe lao lo Tonga, koe time lewa taha kwa fe mau ai ke maulu wa whakawai whalearea pe koe kamata whalearea, o pau fe mau hapa anga fo ou. Nē kai ke pacheti ia, e pacheti tau koia. Taini mi ke fe unga pe iwe puranga ke whae kono whatongia, te ke fe mau ia ke maurerea ke whalearea, o kore ke toi whakalahi, ke whai tūtūni mai mo whakalao e whalearea. Aia koe mea ke whakalao, koe mea ke whakapaanga, o ku koe kia fe mau ia ai puranga, pa koe whatongia pe puranga ke ne whahako whatongia, pe koe executive board ia koe mai whonua. Koe mea koe ki hono kua whamalaala mea tokanga ki ai ka whafonga, ai nena whahako atu, ata ngai komitia ke maua tari whehu iai o pau wahana o mea tokanga ki ai. Tuke a pau nau whe mea mai nau tohe reti au, koe mea nau tau, pete nau mea mai ki heni ke press conference. Ka koe mea koe ki mau whe wahe atu, mo whahako atu e mau uhinga o mau whae ngai whai tūtuni, mo uhinga o mau whae ngai ngā ue, ata ngai komite e whalearea, he teke tāpuni whalearea, nai toloi whanoa nongo pe. Koe ki toko ni at pe soni ki he uhinga, koe mea koe ki he whalearea, koe ki... Oki tāna ka te pe oia. Oku ata pe ka ata ke o mai hono le o. Ata pe he whafofonga ke o mai, baka pako hale o no wahenga, oku ne pe he o kai ke mautokanga ke ata pe. Mau as whaka ata la unga, ka atoa ngau e pule ngā ku tai whe mare hata. O stau tala be tau press conferences ke o ata ke launga mai. Ko mau whatonga, ai koe ngau whake taimini koe tau respond ki whai ngata koe nu koko. Ke puna koe mō ngāwhi, hau e tsunami, pia koko mai ni mai whai ngata koe COVID. Ka koe hangau e pule ngā ku o palo pare mai, ata au pito pe, mau whaka ata ku, mau tau ata ina ke tali ngahi whare, mau tau ata ina ke tali ngahi launga. Ke whakatonu tonu ake, kai kaha whainga mea e ngā wehe taimini. Ke maunga whakangata ai mo whakawhaingata ia hatuku mai hare o hata. Wa be taimin. Wa be launga ne po ko ako to pe wa mai launga ka mau to. Ba mau check be mo laka he ko no moni fo fula he nga we taimin ba ku kau ka to ai kau nga we ai pulanga ko te fatata pe. Ko pon nga ko meteki. O ka be fo ke ni mo pe ko mo fa ke he ya e fitu ke he. But I mean, now ngawe ka to he ngawe ni mo. Ai nau shift, nau mau kau he tiri wa, nau mau kau he ngawe ko to pe whakahoko. Ai ko hinga ko mood ko he taimine whanua ko ngawe whakata. O kai ke taha whakapolitare, o kai ke taha whakawhawha. O tau kau whakataha beba, o tau ataina ke o mai whakau ke whakatonton mo whakakato. Ta ko mau whetakai madoro mau amanaki o ku tonu mo kakato. Hanga he lau ngā ia o whakatonton mai whangi mea, bau mau ngā furi. Pea mo whatonton. Kako mahalo ko ki mea mau inga pia ke tala ke mahino ke kakai whanua. I e lolotonga koe ne o whaingata o ku tau ataina hata ke o mahane whakaukau. Mahalo. I tāna ke pia ke mea koe ne mea ke tōn pare mea. Ko tu mau inga ai fwoi whakaukau koe a. Ukai ke pehe o tapu iai ai whawhonga ke lawa mai mau tāno. Hange koe ngai whotutu koe ni ki he ako mea pi. O pa waha me au whetana ki mata, ata au to pepo ngā koe ke lawa mai o mau tānoa ki ai. Pika ha ngai whotutu e tokoni. E ko ngau te mau sio maton ka hae mea le reitaha mai whanau. E ko hae au pa waha ngai mea ke e lawa tāna ki mai. Kau ia he mea umau inga ia pa umau hanga whanau taurahi at ki nau tolu koe ake. O mai ke tau ngai whataha koe taimieni o whi mao e ngai whataha. Pakangi koe mea ton pare mea. Ke tuko politiki mo mea hange ko tokoni kana mawawe pangai wa mano ke fafofo na kai ko pangai wa mano ke kau kapneti pe na wa mano ke kawa ya to tapu nima ka to ga fafofo wa neo mo ke na kapneti ka mau wa no o fe ma tata pe ka kai ko yo na wa henga mo ka kai o ma wa henga na ange tata pe wa mano ke na to ko nau tolu le vai ke nau whahoko nau whatongia o toko ni a ke nau tolu whema whiwiri ai ko nau tau tānoa ke ki mua. Malo. Hoko. Koe whamaketi whoki na e huinga hano ai koe ke taktaha nof no whetu. E kono moni koe huinga whoki hawa koe ai tuksite mo whalaite ke stock up e ngai familia nau mea tokoni ke lotonga koe wike.
Kana ko le befo ke ka fa marketi ke o mai ki koloni ko hi ko futola hi ko marketi. E kono mo te mo me abe ke u supermarketi na pe na tolo o whakangata hu ki loto. He kurifia befo mo na tolo e loto ko he ngai fale kolo. Ko ke lava ia fai he whakamake. Kana e hinga pe he pe. Ai kole ko ilo pe wai fangi se tai se mari aki ai. Me fangi me pe ka ke fuma hino fau pa ma to pil pe mo he atona ki. Ia fala ide ne hoko. Kana e hinga pe he pe kole. Ka mo kole ko ke kakai ko ka pa te ke lava whakatau pe he ngai fale kolo ho fe ho mo fe tu pe no fo pe ai. Mo ahiat ke ka fa market ko ngai fe tu ko whakatau ai pe mo me to ko ni. Na hinga pe pe son malo. Malo pas ka pa be fa os me be foi heu kana ko ki he hongo tu funga ko na lava pe nga e positive na lava ki ka nga malo Winga pe fokia ko na uno foi hua tori son aya ko na lava pe o nga pe hange ko me ga ke minister ke malo pe na sino kana kai ke winga ke na te mai na to lia o ke pihia hata haitua ko ai ko ke ka nga tu funga ke whakaata ula he no nga hi palo palema pa te tau whaata ka tu funga fe ka engineer fe ngai business ke he ako ko le pe ke fe mari pe mo ka tu mai ke o se ki wi ke o ni mo tau si ai ke tau fono ngat ko ni ala se ia ko soni ki ke tufunga ko tu ko ni ku no forma o aplisone o se faka mawahe i ki nau tōli au kei hao me ki nau tōlu koen o positivi ai aku nau nofo pe nau tōlu ke foi pāpolo pe koia ke nau whetoko ni ak ke whai e foi ngāo e koia mo whakahanga whatoranga ia ke kau whaiongongo kau mai ka kai whonua ka pau te tauhanga o whakamawahe i ai foi fika koe ni me he MIQ me tano a pa mo loto pili sone koe toko taha wha koe me he general public o kune tala mai ai mahu inga koe ai o tau lava pe tau tolu o malu i tau tolu ke tau ta ofi fika ai ka pau ku tau lava ia ai koe fasisi ang e feitu u whakataha toko lahi o au koen ke tau koen tau kei hao ka pau te tau mui pe ke ngai tu uni ko te tau lava pe o tau taha malu i tau tolu pe hoko te tau ngai ngau e pe tau ngai whatongia koe nu whakahoko o ku kau katoa pe hange ko kau polis whakakolo o ku ngai kau polis whakakolo ia unau fu toko lahi o unau nofo va ofi whakatokanga ia koe ke toton ke hoko ai pehe o whainga maari e pe mask me he potu ngā ue pe ano tufa ke kau whakafofonga ke au ke kau polis whakakolo ke ngā ue aki koe whai taimi mahu inga nia ka ki tau tolu ke tau whepopo wak ke tau lava tau ofi te utoi whakamanatu peo ka pau te tau lava o tau ofi whako utuani o oua te tau fuutukuange ke alua toi lahi ange na toi aha whainga maari e ia o e Omicron ni ke toi riririu ia tau tolu o koutui koe variant koe ni Omicron ni koe tau mau kia te au ia o omi pehe eiki ia whiunga mo tau vai Pako taha ai variant tau pehe ku sai taha ke mau, ai ni au tau mau. O whakatatau ke ngai whanua ki he. Ai ko toi ki i whakamamafa beau mo ki toko ni atu ki he whehu i koia pa mo mahino ke kakai whanua. Koe taimi whaingata ain, taimen ke tau whengawe aki, whetoko ni aki, whepoupo aki. Mo tau mahu inga ia, he malu i ki tau tolu, kai lava ke malua e tau whanau. He koe ose ngai mea tau whakahoko he aho tau whoki ki api. Koe ngā pe ke hao, ho tau ngai family, pa mo society. Malo. Malo. Malo apito. Koe whehui whekawaki mo aho shopping Tuesdays and Fridays. Ai koe tolahi koe kakai concentrate e uwhane koloa. So koe whehui, wanga whewhe hono whasisi I mafola e vailasi on these days compared kapana e lele normal pe uwhane koloa kai ke lahi e queue mo mea peheka, but still following COVID protocols. Koe ia pe malo. Okay, ai whatongi ai ngahi business ko ni. Ke nau tauhi ai o
ke nau whahoko nau whatongia mo tarango fua ki he mita e tahapo niwa pe mita e ua koe ni social distancing mo keep a mask. Obviously, he ngai whetu e nihe ki kai ke lawa. Whatongia le vai a polisi pia mo ngai moi ke nau o whahafo po tānoa ki ai. But with regards ki aho e ua versus aho ni ma, kau e he mea e whahasio ki ai moving forward. Pe ku koe high risk i he oho koe kakai he whai aho ua wa versus ha toi whakatokolahi ang hange koe ni nai me iawa pe aho ni a banke. Ke only those people now mai na Western Union now MoneyGram now how he ahon kai tok whakatau pe au. So we are looking at all those options based i tau experience going so far. Ko hinga pe again ke whenga ke whasisi a possibility ko pipi he mahaki. But we are learning as we go. Hange ko lau pe ko aho ua pe te tau ki spread te useve si kasa hai aho monite wharekolo ai tu si te pule lulu ko pange ke nga pe ke whasisi traffic i ma. Ko point well taken. Oje bago. Ik pare meu ke lave mehe ki konga nau kamata whehu ia tuai. E kai e whamatala he ku ave holo pa whano tālanga i te moanga to'o e ai whakataputapui. Pe ka pau ka whi whamatala whalukfua pe ka mutu ki lava e mutolu o toki. Ka pau kua palani pe he ka kuai hono ngahi uhinga mono ngahi kuai diria pe te munga ki ai. Pe ka pau ka whi whamatala whananga pe ia pasai pe ia. Ka kuai e talanoa ku whano tālanga i upehe te mutolu e mutolu e ai whakataputapui. Koe kore peke taponi paremia. O ku kore mai me kau ngoe ai kau taha palau gani koe ai ni tomo lolo. O ku nau whetu taki atu ke whaha nau whangi palau au tamau whangongo mai peke pure anga. E koe uhinga e nau alu ke ki kau taha palau koe ni koe ngaku mama. Pa kore mai ka pate ai atu ke toi mama ange koe ni. Ie toi te sai taha ia. Koe ako e minister e paremia. O ku mahino e pure anga ia ko si ai nau polokalama whahe taimin. Ka kulahe eke mai bia mingahi ua ko anga siasi. Pe ku waha lawe i he wheitu una pe ku wheitu utaki atu e ngahi ako anga siasi ki nau polokalama. Pe ka pai hoko atu lockdown ko ni ko hai tu unga iai. E ta whaaki ko ni he ua ko siasi. Malo. Malo. Tau ki lawe tau ki he palau. Na tau tāna foku ngofo e aluki uta o mate foi manioke ke mau moi me family pa te lava ho e te pe moto ate fu manioke. Ko le pe ke kau taha palau ki prepare ngespe tai min te kai o se tau mea. Tu pe mo ke kakato he fai sio ki ai. He fai sio ki. He kono moni fo ka pai lava pe tam palau al to ta pe ki uta o te alma. Ko inga fo ke ono fa tap tapu ke tu ke al hol fa to lahi. Ka ko tui ko tau fononga tu ko ni ke o se weekend ni na kau he u mea ko ni ku mea ke pale bia ke fahasio ki ai na lava pe o whakata ka whapapau ko tampalau pe mo to taha ko hana ko kele o te alu hata ai kai tunu i uta mo whakatolahi e mea malo kai te hoa te pale bia ki vea ko ke whataptapui o skamba da whai tā noa pa mo i potunga mo ui ke sio ange pe koe ha ai ange po na lau ki mua koe ha ai tau harafonoa he osi ko ni a ta fa ko ni ai upau de ke fai sio ke ngai ta fa ke malu ai kakai pe mo ange pe ku mo fa tau ta no ke mo ko ki me ko ne ko me foi ma mo ve tau kai nga e ko livelihood pe ko mo ui anga kakai no fu tau pa fai de sio ke ai na mau fai ta no ani te whai tā noa he ahon. He koe koha tūtua ni whai ngofua e te hanga fua tau ai risk koe pe koe uesi ai mo ui pe mo ui anga pe mo mea wha sosial mono to'o koe to tonu e tangata ke tanke nofo mau. Katoa mea koe koha mea tau pehe o ku iyo tau whatapu e whui ke ua. Pau ke whaha taha no tālangai ki sio koe hai ai me ai uesia he fai tutuni koe ai me ai uesia e fai tutuni koe e lava nai ke tau ki liriu e fai tutuni koe ke toi lere yang e mo malu ange ka taim tatau
o mau pe mo anga to ta ko ya ange kon ko me kon me ke ton pandemia ki frata e palau ka ko tam palau pe mo e fa ki me pe even ne tau sio ki he mali tau tu ton ki frata mali ko to ta mali pe mo to na ua pe mo na o fa mo ni mo fa fe kau e fa ki me pe he nga sooner or later pau ke tau address pe e to fa ko mali pe kai so ko foi ta no pau ke fai pau tona ke fai mo kamata no ta no i pe frata he tai ni mi pe frata he ka o but that conversation need to happen now ai ko nga pe ya o la he nga me e tau kamata papun ka to ka tau sio pe ki ai fa ta tau ke fe me aki kon ba mi sa mo ka mai ne CEO mo ne pot nga we ai ko lau e fai fa ta ha ne pe fai fa ta he ahon ka tau fai no lo le vai cabinet ya pongpongi pa tau to pota no ape o fa ho ka hai tu tu he o si ko a sa pate mo tau ho ko to me kon ki he ako eu ata ia ki ape ako pe ke fa no ma hi mo programa le te ho ma to ai o ko si fi o so i foi kun charlot o na ta ke na fa na wa ko fa no mai he ku sila pa ta tau pe ka ko no ma ma to ka fa ako fa ai no fa ako i ata abe ko ke fa no mai ki he ku me le pe ia e sila pa kon ni ai ka to le pe me la to ga ke ko is ko fa ki me be au te ke fa si o ki ai hange ko u pe pa ko option ni mo ke le pe he u compulsory subject ka ko option ni te ke fa si o ke ko hinga be e ka le ko al ka to ai te mo to ka to ma to time le dio e ka ta me te mo to ku to pe ki ai mana sayang ke ai ga te fa to pe Vamos a fai pe si ai ki hange ko assessment pe anga fe ano assessment o ba te tau ke lockdown ne pe but at the same time mo si o leva anga fe ka fai ha ko i time fa ta bui ai ko ka to me ko pa pe fa si o ki ai tau fono at ko ni mo ai mo ko ki mo mo to ta ba tu Malo bito e pale mia mau whainga maari e ki fie ilot pe nia ki he toko wani ma kone mau he MIQ pe koe kotoa pe nau tolu i ha waka pe e taha la pe koe waka e tolu ne o mai koe pe ku nau wahe pe i he waka e tolu ne o mai koe waka e mi fie ia. Malo. Yo malo beto yo que waka pe taha pe ma ko information be de pasa to o kai ko waka fisi a mo tok whakau mo to he mo waka ko ai ko waka fisi a ko ia ne fai tokang ki ai ko nga ko na tolu ne malunga ka hawa fisi ai na osu malunga na tolu ba na posta pe negative na siri ai ko wifi fi ai o hawa fisi ko mo tok whakau mo to yo mo tama ala Nere patoki. Hong au pito ik pare mia kai pehe ke ho ik minista ngau fa ho ke puleanga tau te fito ka nau tol ko ia ka lai ne mua wa fa pa pa lai mea te au me to lai fonua ke ngau os ki avelenga nau fa ho ko ke male fonua ko ki fe ho i pe ia ko ha nai e fika ke ek to kon pale mia ke o at ka la unga ko e kakai ke nga ka pau ko e o mai fika e frasisi na ta ke fe la fo aki he ku hoko ngai fe ko ya ko to ta ki hala i ani i to kola pe ka pau wa hata hatonu ke ni tali ngai fe ui me ngai la ku fa kau ai kau poto la la i he fonua mua ko ki ai e fe ui fe kau aki ko mo covid i ngai pule anga ko ki mua nai fa ha i to e tu te ko ya o ngahi koloa ke mo ilele o kawa e bestapolo ko tui o ko e tai mi ko ni o i whakataptapu i mo i tō mai ko e COVID u e sia ngai ngoi bestapolo ko ia i Tonga ni hili ko ia ai mo ngafi ka o klawe e fin motuani o kwai ai ni ihi o i kau pisinesi o kunau to o i whainga mani e ko ni ke nau hiki ke totongi ko e koloa pea o ku kau ai ngahi vestapolo ko ia pe mei tua pule anga ko ki foi te mata e taha koa o pa anga i tolu o kwai na ha whakau ai pule anga
ke whakaiwi ai ta whakoi ni, ke tūnga e kai mo i lelei ko ia ai kakai. Koe ki kapaika, koe ki me isipi, ka waha ki me Vestapolo, kai tatari ke tupu hake Vestapolo ai kaungou i ko ia i tongani. Pea koe tolu pe whehu ihe, mao ko ia o he whainga mali e, whekau aki pa moe mo ngāwhi. Koe tai nimi ni koe ngai whetu ko ia na e lavea tamaki i he mo ngāwhi, koe ni ki pā pepe ki ngā lulu, ko osi ala mo whakaungongo ke le tio. O pehe me vase o loko a tonga ni, o ku mohe. O ku mohe tā ngulu nai, pe o ku kei mo ui pe mo ngāwhi, koe naha update me he ngahi sino whawapure a ngahange koe nasa moe ngahi vaasi o loki koe ai muri, he ngune nau kei whakatumtumu, pao kei tukupe nau toka ngaki tongani ai tuunga, o ki ai e mo ngāwhi koe ia, i hunga tonga mo hunga hapai koe ia pe malo. Au kamata tua he sika, te ate sika koe ne tolu koe ni ke mo noti pe, mahalo kai toi mohe kau tama koe ni he tā. Koe fika ko paula mau. Fitu walu tahanima tolu whanoa. Koe tokoni ki ai koe fitu walu tahanima tolu whanoa. Koe tokoni koe tarikita koe nimo ko mafua. Koe kau tangata koe ni os whakamaka e kai toi mohe ea u hoe ua whape le. Koe fitu tolu fitu whawalu taha. Fitu tolu fitu whawalu taha. Pea koe tokoni tarikita lewa ko moana. Koe fitu hiwa ono nima ua walu. Fitu hiwa ono nima ua walu. Ngahi mea kapate mau tāpe ka paula ku kai ke tari mai tā ka whia taha ngo whika koe. He ngahi mea kou mau whia mau, ngahi launga. O ngai tai whia maari. He unau, o koe tamai ki ai unau nouti e nau tolu ia. Ai u launga ko toa peke whakapapau i whahanga o kia. Malo. Ei ko haka whia daa mea. Ia, abau, hange koe approach koe nu whai pura ki moni. Abau waha hakoloa fu alu maalunga. E whai lewa tā noa ke pot ngā leipa ke nau whahu ke competent authority ka lava o he. Ai koe whi mea pia abau ku mou whatonga ha mea. Ki whapaa pe ke pot ngā koe ni. Te nau assess lewa sio. Pe ku whawariware hiki mo mea. Pau kuai lewa e nau whaunga ngā ue ke lava o tokoni e ta whakoia. John, koe alfa asi ene. Mara pita pare mia koe. Ek mista moui koe. Whamalo atu ki he. Whamatara ko ke whai mai pia koe ki kalafi le rei au pita ko mau tai mini koe. Na ke lau ka ni lawe nei ke toko laha tonga tapuni ko toko walumano ni maafe. Pia ku toloto he kau positive case kau diga uange au. Ma onu pu wange au mahiwa. Au koe o kiloto e toko uani mai a kai o mai mei muri. Pea ku whia maria pita motoani e pare mia ke whaunga loka koku ke whai. Tai ke hau e toko lahia ke whatu tāma ki o pese te taha. Ke poini noa ni maono kakai ku whihia i he ki whai kakai koe ni. Pea o gea mana ki lere ia ki ho mou loka. Toko kore pea lotonga mahu e whanua tai mini ngai utalamu me tokoni e ni mo ka pote tau ke ahi trial. Fo i whakawa tu o taha, ke tau practice ai mo ui whakapoto i api, yung tau ilo i transmission ko ni ai virus, o hoko he whitu taki toko lahi he panke, pe ka pa o kulawa e wallet banking, whakai ono poni, ngai mea ko ia whakawawa, pe ka uhinga i e whotu ko ni, o ke ma whanalahe mo tuani he ngā ua e whitu na i paremia. Whotu le reo pita e ka pau e lawa ke tau ki, taki hoka tu pe ka hai whonga e whai, ke tau ia ki, pia koe komen le rei taha ko mau he ni, try to live with the virus, ka ki hanga whaka apa e tuutu ni, o te tau nofo mo e vailasi, ka tau nofo mo e fo i tuutu uni koe ke tau tariangi ai ka tau e vailasi. Koe ki mea mawahe pe, koe ki kainga ne o mai me red zone mo nau tokonaki, ki ha mau feitu, muna mau kei hao. Whikawa tia ke nau foki, pia mai ka au koe whai o ngongo pao talangi au ia. Mō kore ke minister moi ke aha ki rapid test e kau whai tōna ki ka lawa hu mai nau mea kai ki loto nuka lofa. Tonga tapua. Koe ki whonga pe koe ngā wili whia ki kai ngā ia he o mai me uta. Kau sangi mahu ia ki pou ke ia ki rapid test nau tonga toki ata. Ke nau mai mo nau mea kai transmission. Ai virus ia he kakai.
Ko fa si pe u to ye mo ki wa henga ia. Fa mo minister la ko ki la nga mai me tahanima. Kolosi mai ya tahafa ia hu mai funga misi. Ko si ka nga ko ia ko mai mo haga. Mo IT lo mo mai mo to hu ya hi ngo ke ka ha ia ka ilo hi ngo ia mo ko ma. Ke fa le mo tunga nga we na kolosi mai tahanima ka ko ta me pe me funga misi. Kaga na to ke o lau nga kia polisi. Malo. Kaga ko le foke ki baba u ko negative ko to ka positive i baba. E tu e tani mi. Ka to fai pe foke mi sa mo ia no to tesi pe foke. Ke to vakai pe ka ko ka to na to ko na ta fo yo no ko na positive ko na to si fa muy ko na. Fai na to he tu ke ta ke. Ka fa malo e ko la ba te ko ya ka to fe da. Malo pito soane fehui. Ko tui ko taha fehui maho inga. Peneongo ko ki pesetsi isi taha o te ke huhu malui. Ka ku alu pe aho ku toko te au tupu pe ku na mai o hu. Ai o ko me ko ku tokanga tu ke kau media lala. Ko tui ka pau te monofo soni, monofo he toko tahafe te au hiwa fitu. Ko tui e aonga nge ia ho mohanga o entertain tok pe ki ke talanoa ia. Mo talanoa ha mea ku ke langa e fonua. Mohanga talanoa i ko hae solusini ke toko ne a COVID. Mohanga o talanoa i ko ha mea lele ai ai ngau e potu ngau e mo i. Mo fotu whakaukau he whelafo aki ke tokoni ke tau ngau e. Ko e tāpalasia ia kaulai ne mua ko kore atu. Mohanga ta ofi. Ta fe ka mo whakaukau ka tuku ngau e kaulai ne mua e te tau fefe. O mou hao ko nau tolu. Na e pekia ka laisi ia ka tau hao. Ko e fo i mea mahu inga ia ka tau tolu e kau media. Ko mou tolu ku leo lahi. O whanongo atu ho mou kau whanongo ka mou tolu. Na o tala noa whaka ia ngahi press conference ko e ai toko tahaafe, valu ngeau, valu hiva. Ko e pongpongini tahaafe te au hiva fitu. Mou nofo ai ke tau press conference hoko ku tau holo ifo i he tahaafe. Pea hange ko e tahaafe hui asoane ko ane nai whekau atpa mo e whakaivia mo whakat ngahi whare mahaki. Ko e waka koin me Australia mo Nusila mo Fisi o kia e kau toketa kau nes na nau lava mai ai ko e osi ko e wike ua me heni ku nau ata mai ke tokon ke ngau e. Ai te nau lava fetongi a ki nau tolu ku si i mautangi ai he COVID. Pea neongo e ne ku nau positivi ka oku whawhia maari e pe o kai ke ha mai hangai whakailonga whatu tamaki ki he ni ihi ko e ni. Pea ko e ki tokon pe ia kai ke u amanaki soane na ke polis whakatotolo hoi au e ki wawau tahanima. Kai ke ngata pe tonga tapua ko au e ki wawau tahanima mo tahafaho whakatotolo au. Nau ton ko e mau timi wawau ko e a health ko au ki wawau hoko ke tau wo. Ke hoko adoe ho whakatotolo pa ke tok whakma ripoti. Malo. Alo, tu e ke don pare mea ke. Malo kau ki whaasa te leo. Koe ki mea peua ko toka anke ulaki e whalau ai o tuan lao whaki wawau. Koe taloa pe ki wawau pe taloa mai. Pe hili ko ia pe toki whalau ki hapai pe moe niwa. Koe hui koe tunga ko kua wawau ne on pe uksai e toko ono kau ke whakakau pe wawau pe motongani hano whataputapui. Koe kau pasese he kai ke fua o ke toko tolungeau me whangeau koe nei mea. Koe tutun koe potungau e mo ui pau ke whakakato e koe kole peki he mo nau filifili pe ka pau ko ho alu ki wawau ko halo eva pa ke ki malolo i foko e wholau koe ni ka tuan ke matua ko ku loka henta te fita ke kau wawau nei o mai pe kai foki ma koe ki whainga maari eni pe mo ngahi uta koe ufare koloa pe mo ota ki wawau whainga maari eni ki awele o ka pau al mo talam lolo koe whainga maari eni koe whaunga koe ke ngau aki ke wholau ki wawau ku whoko toa pe ke asiare a kawola ke por ngai mo ui whai e sivi mo mea ko ta kato ko ia ke whakakato kai tok whaatake ke kau i he wholau koe ki wawau. Kono whao sipe ko hui ko lahi ai tokanga mai ke ai mo e mhono eke mai.
koe ngau e kou whai koe i wafo hono tuwha koe ngahi uta. Koe nā tau update wha mui fo koe o se container tolnoa kai toi wha, pia o se moi wha koe ni. Hono tuwha, pe nei moi container e ono make, ai koe aloha gen ke container e wha fulu. Nai whakatua sila mai moe ke he nimo, pia ulotonga whahoko kau ngau koe i wafu, koe kau sotia, kau polisi, moe nimo, pia moe customs, ono tuwha ia. Ai ko ulau atu ko he teo hei aho kotoa. Ka pau nei o mai hauta ahataha i ha whafofonga kehe, o pehen lewa hono fonga akua. Ka pau ke container na o ku whakatua sila ke hakolo, o ku korepeke he whafonga waka ke nau whetu taki a kelemete wahe, ke nau whai hono sive container. E kole lewa ke he ofisa kolo ke nau mai i ha mea lele me he kolo. O ave ai koloa me wafu o tufa he kolo, tak tanof pe hono api. Kai takayat PVN ofisa kolo. Ka pau ke container ko yana e whatua sila mai pia ka foi kolo eta. Ka pau lewa ko container ko yana e o mai ka whafonga ke, koe ke o mai ke he nimo. Kau koloa ke he iloto. E fonga, e fau pe he fonga koen whae taimini. Ko kore pia ke kakai ko nau si hano mai mo tatari ko ke nau mea. Whawhetu tako mo kau whafonga. Ai koe tuai pia e kau whafonga. Waka. Nau whetu taki lewa ke customu. Ke nau ngau e na tolu ke no sive container ko o tukuange ia i tahi o kau moia ia he kiu ko hono ui mai e kelemete. Mako ki ongo pea ke whamahino pe, malo ke. Whamalo atu kau whangongo ko tau hoane taha moi konga, loloa nge, tai mo whawai asa apate alo tu, whawhiawhia pe, fu whia mau ke eke, ok, tai pia whita. Kata ke tupe e pare mia koe ki whi wawe benia, ki he tawhaki koe ai tuwha koe toko ni, ke haue he tawhaki COVID. Nei tokataha kau tō leke reka, ne whaki lawe moia, ne mana tu ia he taimi ai sake, ne whakahoko mai koe tuwha koe toko ni, ne mau e pe kau whi mau viviri, ma te whi mau pe kau wesia. Ai koe tsunami koe ni, pe mo ngafu koe ni, ne mahino pe tau whemau viviri, tau lahi pe kau wesia ia i tongani, pe ku kone whehui mai pea ke wheo tu koe, pe kua ha tawhake, a tuwha koe ni kau wesia, ne tau wesia ko tō pe tongani, malo. Uwe kwa mate tarika pa tongani mai, matui nei ato he pure ngā e whaiwaha e ua, ai kau tōle ke leka, ko ngā pe koe mau whatonga, pe taim whai ngā tāi. Nei atma mo toi whi extra wahe a ki nau tolu whai ngā tāi, ia. Tuku ke ai ki pāngai ni mangiau na awe ki ngai whamili, nei tau tonu ai tsunami mo pia. Una svai pe whatonga ai whia mau makehe koe kau tolu ke leka, kau maa ki nau tolu whai ngā tāi, ia. Kaim tā tau pe whai tu whakoi ni hako lau, ki nau tolu nei tau tonu ai, pange pe koe ni mo tau kai ngā mea tātā mo manga mo mea, ta kei whai pe, koe koe mea ngā mahe nia, ai ni mo e toki ara mea pe, tonu pari mea ki ai. Hei ko tau wha o spe ngai wike whia, ko tau no molo. Ka koe ngā whoku nau hiki mai whoku mo nau ngai api, o no whohiri mai ki tonga tapun. Pau wike hoko no tau hiki nau tolu, koe konga pi e whatongia. Ai ko rau ni nau toi tana ke whukani nai, ne awe ua mano ki kau whafonga. I loa ki he kau whafonga ia hoto wahi ngā, i he ngahi sino ke, piko Red Cross, piko Nimo, ke ngā ke nau opau nau ilu whai ngā tā ia taha, whi mau viviri, pa nau whai tokon koe, ngau ea ke wamano koe. Matu koe wamano nia i olunga ia he tolu kilu o uan koe ka nau tolu. Ka tolu kilu koe uai pembe ko ngai, te ala tokoni ia ki nau tolu. Ka koe whai wamano ma kehe nia ko hi ngā pe koe kehe koe ni a nā tūla, o e hau whataha pe, COVID tahiwa, pe mo mea koe tau ki, wesi ai koe ni he COVID i he tsunami, o whai lockdown. Ai o kunu whenga pe puranga ke whapanesi, ngai pe mo tokon ke ngai businessi, angolau, ngai business na lalahi na awa, pangani mafi, businessi si holo i ki funai awa, na ave tolafi. Koe hange pe nia immediate relief. Koe tok tanoa ki mui rebuilding i, mo reconstruction i. Ka koe ki tokon ni, ai mo whinge kawa katoa, u sekta ke mo kakai ke, o kuala uesia ke tokon i, ai tain whainga tāpe ni. Paku whamea ki pe ton palemia, o ku katoa ngai tokon ko ni, o iai whainga maari ai ke te tohi malau. O iai whainga maari ke pe mai, o tonu ke umao mea ko nā ka nei kai ke umao.
Pai lava lewa fai tūtū ni lewa. Tau tito ke tonu pare mea mo mista panga ke nau fai ha tūtū ke kau he monu ia ko ia. Au kai ke ha tūtū ni e fai nolo. O pe he ko ngā koe mausa wea ko e ko nau tōlen fi mau toko ni. Pau ke i he ko koe ke kau he nau tō. Hau ko tara mai ko kau mua wai nai hamua. Koe whaamu ia ke mahi noi e kakai no tau kai ngatonga. Koe whenga peni ke tōnia ka pau oku ka atak pia pau kai ke moka wai. Whawhipu taki mai nā te lape o whanu tōni. Whamalola hea tu ka atak risoni. O sena mo ki toki hau tau tā noa mo tau me. Koe wai ke whaha lea lea te ki whataha ko mo whatoa pe koe hai commissioner te rea na rotonga mea me mu. Koe unga pe ke whai pe tā noa ki he. Toko ni e mai po tau ki whanua mo tau sienga mea pe he. Kau whamalo atu he tau lawa tau whataha. Ange koe mea mi samoi toko wangea mo avalu. O si ata e toko fitu. Toko ono ko mafuri o negativi. Ka atoa kau positivi wawau ko nau alo negativi he tainimi. Pako ange pe koe whatanoa ko mo lala. Pau te ke to'o ai whai toko wanima me he MIQ. Mo whai toko tolu noa me he pirisone koe. Whai aha tolu whamui mui. Whai toko taha whaape. Ai au ki tau whakawhia maari au ki tau lava au ki containi pe tau ki lava au ki pure ai mafola koe ni. E bau whamalo la he ke ngawe mi Samoa mo si au. Pau mai nau kau ngawe koe ngawe lahi. Koe ngawe whatu tāmaki whoke. E ange u tau lau ko ki whehalak si pe. O ke maha kei pa ko whi toko taha ini. Ye kau ngawe pot mai moi u nau mau ai COVID tahi wa ai au tau whamalo ai kai ke ngata e nau tolu ka koe kau nau tolu koe kau polisi kau soti au nau whawhia au nau tolu whahoko nau whatongia kau maha ki nau tolu ngau he wafu ke o mai pe ai tau supplies ke ngahi whare koroa mo ala mea pe he o ia ia e fia mo whamalo ai koe kore pe taha ia ke ngahi reti o mo kau newspaper au mo ke ai newspaper ke ki horo ki hifo mo tā whakawiriwiri ke pot ngai mo ui ke o mai ai whakamatala te ke ton ke release mai. E o hake o hangpoko ko tā noa koe ki mua he tau press conference ki mua mo whenga pe ko hai tene raktara mai hafo i whika. E ko hano ke hai mea ufu mahu inga ke tara mai a neu pa mau tong press conference no tong tara te whika. Is it so important ke tara mai i a neu ko whika ni koe whia. Koe hai, koe unga koe ha, koe unga koe media koe o koe wawe taha. Pe koe media koe o koe hanga o compromise ai kau ngā ue whare maha ki o ai ke nau tala, me au kai ton ke nau tala. Matu confidential ngai whamatala pe he. So, o pau rewa, ia taimi te mau i loa i tō taha koe unde hanga rikia, o koe i rewa i palparema ke tō taha koe. O pau rewa ilo na ke toko ni i ke ne whai ngā ue hala koe, e ia rewa i palparema ka koe. E koe ko tau hinga pe ki ai mogi tai tali pe tau tānoa pe ni pe sio hoai ne tāmi te whānoa tau popola pe pongpongi ni o pau pe toi maa whānau mana tau hoai ta we hoai ua a koe whawhiawhia pe mo kore atu ke tau whenga iaki pau waha ngahi whamatala o atua koe ha o ki whapapau mai ki he tōn pare mea pe o Mr. Moi o ngā kai tōki whamafolat e mahui ngā puto pe hono ave whamatala ia. Ka ave whamatala mo ni. Ave whamatala o tahange kai mea e misa moi. O ulanga hake ki tau tolu ai. Ko e whamalo ia. Ko e whamoi moe tu pe a pau ku kai ki tau e ngahi tari me ngahi whamatala o atu. Ka koe whenga pe ke atu ka atoa pe ha whamatala o mau pe he. O tau mo to ton ki o atu ki mo tolu. Mo tari mo ngahi wheui. Mo uni api o pe a tolahi. O mo kakai o nau mui a mo tolu, mui ngahi o ngongo, mui ngahi toton, mui ngahi whamatala o mo o atu. Ko tui koe tau press conference o ko, mahalo a pongpong, i ma whai tutun koe, pe ko hai me hoko atu e osi tau aha ta wha. Wako whatau pe te tau po tānoa le ai, mo tau sio ai ki harafononga o tau pehe malu, tau pe tau whatonga i ai ngahi mea keke, tau wako, i ngahi wike koe ku maliu atu. I he tau lockdown ko ni. O korek tau whaos. O e keresa tau e kusisu kuraisi. O whata mai, whohe lau maare maa ni o ni tumua e maa tolun ke o nahiri. Ka whaipeo tangata. Amen. Ko e lau ka kātou ia a e whataha